Ndereti ya uria wari minista wa wathani wa matura Anne Waiguru kuingirira uteti ni koretwo inyitite thinga kuma riria atigire wira mieri 3 mithiru. No akiaria kanitha-ini umwe mwena wa Komarok guku Nairobi, Waiguru augite ndari aratua itua gukinyagia na riu. God, lead me in the ways of the righteousness. Ndigiuga umuthi kana nigurugama kana ndikurugama, no ninge niguga ni turahoya na ninge ni turaria na ateti angi, turaria na mutongoria wa bururi, turaria na andu othe niguo riu tumenye uria kuguthi. Arauga ni araraniria na andu ngurani kamuia amenye mwerekera uria ekuoya. Uria tureka ni guthie tukiuragia andu uria mareciria, uria mangienda niguo tutikambiririe guthie kundu gutagireire. No kungituika ni ekurugama giti kiu kia ugavana ri, Waiguru hihi akarugama kaunti-ini no ya Nairobi kana kaunti ya Kirinyaga kuria aumite. Ndioi nigo ndirakwira tutire turauga kuria turarugama kana turarugamwo atia, tugweterera ni tukwirwo we stand advice. So ithue uria turenda ni guthikiriria, no ninge more than anything else to also gauge kana andu ni marakwenda urute wira ucio. Ni wira uria ndauga ti wira mundu eheaga, ni wira ukuheo ni muingi okorwo ni ukuheo, koguo tiwe ungiukira uge ni ngurugama na ni ngwihe wira. Waiguru arauga ni akoretwo agicemania na ikundi ngurani nigetha kumuteithiriria gutua itua riu. Waiguru atigire wira mieri 3 mithiru thutha wa gukuruhanio na ungumania, undu uria we eta mundu kiumbe aregire gukuruhanio, akiuga we eta minister ndahutanagia na mbeca kana mitaratara ya uguri wa indo ministry-ini yake. Oriri ndereti ya uria wari minister wa wathani wa matura Anne Waiguru kurugama giti kia ugavana kaunti-ini ya Nairobi ithiete na mbere kunyita thinga. Waiguru mwene ni ayumiritie kuga ndari aratua itua rikonie uhoro ucio, no ni arathi na mbere kwaraniria na andu matiganite nigetha kumenya mwerekera uria ekuoya. Ngiribotera Inooro TV ndeituraini ria Komarok kaunti-ini ya Nairobi. Rietwa riakwa ni Maina wa Wairegi.